Right, me ma wakwa by the oba Adepa TV na what to say. And then na man makwa copy news be so na as a ministerial appointment ya papa John Dramani Mahama appointing Krofui. Ebi etikwa pie over Jocelyn Dumas. Actress Jocelyn Dumas appointment. Yes, appointed no as deputy director for diaspora affairs. It's in Krofo so we omonti ase and that screen so no. Ana Ghana for keka na say woman no yente so ka Zoom poda. Ebesina na kum chacha nkoton paacho. Kum chacha krampo we join the party ato ho. Independent candidate moa onu we join the party ato ho nom set ni vote na wa de Mahama. Kum chacha mpo ya manite se ekudaba appointment na abasi abema ne ntafreba mpo appointment. Not it's Ghana for person much say Mahama adentin na wo appointing slave queen na say na mo adem mo yare na Jocelyn Dumas no or slave queen. What if say low key or the sika support ya obesi de wo hu enye obi anya oyekoshini sa e awonje jasa mo nsamfu na ya mo keka no na mesa na mane masa akwa news bi so obi sa de ne afa ma Mesbel anam se moala mo amu jejereje mo anu jejereje ya fa ma Mesbel na mu wia ma baba be kasa na Mesbel on deserve na papa no there be papa mo ka se wasem mi kwampo ka me njintu me ni Mesbel come behind the scene na me discount coded me ma me appoint me na mu wia ma botuma no asimi so ama afini bia kwa Mahama that be Mahama he's too smart for that lame game no into no and your Mesbel put them fan into baby ye ni kuro mu a and papa no ni tracing sense am be to trinity emu audio se pie yes am man appointment. Hey, na Mesbel so de nka wo gi appointment so na wo ho je papa ka wo ho je asa wo na chese wo ni abrewa wo fie enti mu de mo betuma no asi Jocelyn so amuntuma no nsi so mu de mu ni Mesbel face nchen na Jocelyn me de to me I feel say e betimi aba say on kan ye hu ni videos ni ade but say be a low key or support it. Ye won crofo behind the scene me omo bear me low key I support them. But then again say me fam ma me yen komo cause ehun hia eno de na benye film just a private idea between woni nipa kro no enti wo de ba beto ho man say ohun te wo say me be betwitwi ni ti aba no idea bi ho no ma ye say empty barrels they make the most noise enti na bia na low key no ababa we or the sika support no so your ba so your bad munyamfo bu no ho sa drama no unta hu no drama mo da mo pa de ye kra ye nkrofo iba ye nkokora fonko ani mbrewa fonko ani edio ye mama mo appointment na Mahama aba no yi maba wa in their 30s 40s na mumpe just li ye wate wo mebusu man ka me papa ni a wo ye ma ye de ma wo sa appointment kuremu twe na ebi mo so keka say appointment no zinkofo na create na so me dey samwara mo dey samwan no kejeti na mkwa che fish ya ma no wunya dia na dia ni chiwin steak no wawe glory nyankopon glory no say to so a opa kikemu eyezu eyeza opa kikemu na oye wi no to so a na to so ebusuafo di na ya miss cover girl offer me cover girl me jo so tap send the so masne na me de konkon say in 360 do be so mo tap send so send this kind of during the promo no you baby self your promo code during the send you baby self your promo code wo send dia eya to boas never Adepa TV never show honom wo de Adepa TV show afa show chimu say America be cho $10 free sa susu na wo Europe so a you be cho €5 free Mr. so pemasem na wo domia wo de send ska wo send na ye churches wo ska sa na de to wallet wo de catch ho say miska ba girl ntina me send nkrofo ska so de be ye be cheche miska what ya say bi medina ye miska ba girl self from cover girl mejo so makra Mr. Mankwa, me office was say ni ska banie de awie ni project no. Eso de bia me office ka mane wo problem. Enemremu. Na monte tap sending kan. No so ne de. Tap send here easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sir, I obey any say.
chire ne se won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. O ma de pet TV nshim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend na ka chire. Tabi minyanwie. Esanse tap send at the good news aba. Tap send the gina the customers wonti or the tap send wallet aba. I know be any say. So your customer who UK sesia. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no. Anase mpo ubetimi atu susu nkakra. Enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana hayru. Sa pepepe. Se si tap send that trainer shim. Kopiem wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap sender na. Papa no.